Abafana ba Taylor Swift bongeye kugaragaza ko urukundo bakunda uyu muhanzikazi rushobora kugera kure nyuma yuko bamwe bemeye kugura imyanda yakusanijwe hafi yahabereye ubukwe bwe na Tarasi Kelly's. Iyo myanda yakusanijwe n'umunyabugeni w'New York witwa Justin Gigani kitoraguye mu mihanda yo hafi ya Madison Square Garden ahabereye ubwo bukwe bwitabiriwe n'ibyamamare amagana. Mu byagurishijwe harimo ibishirira by'itabi, imifuniko y'amacupa y'amazi, udukoresho two kunywesha, ibikoresho byo kuriraho, uduce tw'imigozi yifashishijwe na polisi mu gukumira abantu n'ibindi bikoresho byatewe hafi aho ngaho ubukwe bwabereye. Buri kintu cyashyizwe mu gakoresho gato ka plastique gifungwa neza nk'igihangano hanyuma gishyirwaho umukono w'uwo munyabugeni. Gignac yavuze ko icyo gitekerezo cyashimishije cyane abafana ba Taylor Swift bazwi nka Swifties kuko bamwe bashakaga kugira agace gato kabibutsa ubukwe bw'icyamamare bakunda nubwo kaba bari mu buryo butaziguye. Yagurishwaga amadolari 25 mu gihe kitenze amasaha 24 nyuma yo gutangira kubigurisha. Ibintu byose 50 byari byashyizwe ku isoko byari byamaze kugurwa. Uyu munyabugeni yatangaje ko yinjije amadolari arenga 1250 ndetse ko ashobora kongera gushyira ibindi nkabyo ku isoko. Gignac yavuze ko intego ye yari gufata ibihe bikomeye biba mu buzima bw'umuco wa New York akabihindura urwibutso kugira ngo abantu bazajye babibona nk'akantu kabitse amateka y'icyo gihe. Ubukwe bwa Taylor Swift bwakurikiwe cyane n'abafana benshi, bamwe muri bo bakaba bari bagiye New York bagerageza kwegera aho bwabereye ariko ntibabasha kuhagera kuko agace kose kari kafunzwe. Umuraperi Ajyeze wari ugiye kumara imyaka 13 adakorera igitaramo cye bwite mu Bwongereza agiye guhataramira mu ruhererekane rw'ibitaramo byo kwizihiza isabukuru za alubumu ze ebyiri yasohoye mu bihe bitandukanye. Bigaragaza ko ku itariki ya 4 Nzeri 2026 azataramira muri Hotspur Stadium iherereye mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Uyu muhanzi ari gukora ibitaramo yizihiza isabukuru y'imyaka 30 ya alubumu yise Reasonable Debut yasohotse muri 1996 n'iy'imyaka 25 ya alubumu yise Blueprint igasohoka muri 2001. Iki gitaramo kizaba gikurikiye ibindi bine yaherukaga gukora muri iki gihugu byabaye guhera ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 14 Ukwakira 2023. Ahandi Ajyeze azataramira ni Paris mu Faransa ku itariki ya 10 Nzeri, ni Los Angeles muri Amerika ku itariki ya 23 Ukwakira 2023 muri Soft Stadium. Mbere yo kujya mu mahanga, Ajyeze azabanza gutaramira mu mujyi we kavukire muri Amerika. Azakorera ibitaramo bitandukanye mu mijyi wa New York mu kibuga Yankee Stadium. Bizaba guhera ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 12 Nyakanga 2023 nk'uko byari bisanzwe biteganijwe. Ku nshuro ye ya mbere umunyarwenya Sad Sisos uzwi nka Longo Teng ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda agiye gusura u Rwanda. Uyu munyarwenya abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko azaba aje mu gitaramo azakorera mu iserukiramuco rya Taintin Summer Festival ku itariki ya 1 Kanama 2026. Yagize ati muraho nshuti zanjye zo mu Rwanda, ku nshuro ya mbere ngiye kuza i Kigali mu Rwanda.
muze duhure imbona nkubone mwiserukiramuco rya Titan Summer Festival 2026 tuzahura. Iserukiramuco rizabera ku mbuga ya Titan Kids Play Center iherereye Kimihurura tariki ya mbere Kanama 2026. Tengetenge ni umwana w'umunyarwenya w'imyaka 13 y'amavuko uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga guhera muri 2023 bitewe n'imbyino isekeje ndetse no gukora ibintu bitangaje mu maso ye. 2023 uyu mwana w'umuhungu yatangiye kwigarurira amarangamutima y'abantu ubwo yashyiraga amashusho ye hanze arimo nayo yarari kuririmba mu ndirimbo agira ati tengetenge tengerere. Icyo gihe byanamuhaye abantu babarirwa muri mamiliyoni z'abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga barimo abasaga miliyoni 12,500 kuri TikTok na miliyoni 2 kuri Instagram. Long Tengetenge yarushijeho kwamamara mu Rwanda kuva muri Gashyantare 2024 ubwo yahuriraga na Debeni ku rubyiniro muri Uganda. Icyo gihe uyu mwana w'imyaka hafi 13 y'amavuko yanahundagajwe amafaranga n'abafana bari bitabira icyo gitaramo cy'urwenya cya Comedy Store muri Uganda cyari cyabaye ku itariki ya 14. Kanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya atazajya gucika naho ngera iyo tamu rudatama ahubwo rutarama. Hello my friends in Rwanda, we are coming there on the 1st of August next month after July. We're gonna be there in Rwanda, Kigali at Tin Show.